Postoje te materijalne i nematerijalne stvari. Kada su materijalne stvari u pitanju nešto što možemo ponuditi Bijeljini, to je svakako etno selo Stanišići, koje je nekako lider turističkog potencijala našeg grada, a evo i ovaj vozić u kojem se upravo nalazimo, koji se obraća u toku ljeta na relaciji Bijeljina-Banja Dvorovi, je svakako nešto sa čime se ponosimo. A ima i ono nematerijalno koje mi ovdje potenciramo, a to je onaj naš semberski domaćin, otvorena duša, gostoprimstvo, sve ono što u jednom momentu može se ponuditi, to semberski domaćin zna i to daje svakom turisti. Naravno, bitno je da nam se ljudi vraćaju u naš grad. Pa kao dijete odrastao sam u Batru. To je jedno malo mjesto bilo u to vrijeme, tamo negdje kraj 60-ih i početak 70-ih godina, kada nije bilo ni puta, ni autobusa, ni telefona. Tako da je sve moje te neke sretne uspomene vezane za to neko naše bezbrižno djetinjstvo, dječje igrarije, dječje ludorije. Jedan možda mali detalj, otac mi je radio na terenu u Srbiji i petkom uveče kada bi dolazio, donosio bi večernje novosti. To je za nas, to je za mene bio neki veliki događaj i ja sam, ne znam, cijel vikend čitao te novine od početka do kraja. Pa zahvalan sam, kad kažem na sebi, ne mislim na svoju ličnost, nego na onome što sam uradio u životu. Zahvalan sam na velikom broju prijatelja, na porodici, na svemu onome što imam u ovom momentu, a mislim da ih imam sasvim dovoljno za jedan normalan život. Pa ne čini me puno toga, možda neka moja razmišljanja u odnosu na neke druge su drugačija, ali ne da me čini to drugačijim od ostalih. Mislim da imam neko normalno, mislim da sam odrastao u nekom normalnom životu, s normalnim ljudima, družim se i sada sa normalnim ljudima i to bi neki bio prioritet i u nekom narednom periodu. Kada nešto radim, vjerujem u to. Znači, prevashodno sav moj život i prethodni dio posla i ovaj sada je vezan za to vjeru u ono što radim i ljubav, naravno, povezujem sa tom vjerom. Pa definitivno bahatost. Ljudi se ponašaju u posljednje vrijeme tako bahato, osiono, bezobrazno, ajde tako malo ružniji taj izraz da upotrijebim, tako da kažem, to me nervira, jer inače prihvatam život onakav kakav je i ljudi onakvi kakvi su. Pa naravno nikada ne pokušati. Svi smo mi bili u prilici da pokušamo, ne uspijemo, ali više nas je kopkalo to, ako nešto ne pokušamo, nikad ne znaš da li ćeš uspjeti ili nećeš uspjeti. To je možda sa onog muške, ako tako možemo nešto da kažemo, sa onog muškog aspekta kada je odnosi muško-ženski u pitanju. Pa za sebe lično ničega. Sasvim dovoljno godina imam da sam preživio dosta toga, ali se plašim ovog globalne krize i globalnih gluposti koje se nalaze i ovdje u našoj regiji, a i u globalnom svijetu. Pa nema puno stvari koje sam želio, a nisam ostvario, znate kako ja sam skroman čovjek i nikad nisam želio nešto što ne mogu ostvariti. Mislim da su to neke stvari koje sam želio, pokušao, neke naravno nisam ostvario, ali većinu njih sam ostvario i dokučio. Pa obećao sam nekada sebi kao, ne znam, možda tamo posle srednje škole, nećeš dozvoliti nikada sebi da ideš jednom stranom ulice i da gledaš ko ti ide u susret, pa da bježiš sa te strane ulice. Onaj ko razumije ovo, shvatit će o čemu pričam. Puno stvari bi promijenio, puno, ali jedna od osnovnih stvari koju bi možda promijenio u svemu tome je međusobno povjerenje među ljudima koje je izostalo i kojeg nema, a puno stvari, čak kompletan svijet bi možda promijenio. Pa ne vjerujem onako
na izgled ne bi promijenio ništa, niti mogu, a možda malo manje povjerenje u ljude koje ima. Nekoliko puta sam se u svemu tome pogrešno procjenu napraviti. Pa mnogi mene koji me poznaju znaju da sam jugonostalgičar i sigurno bih vratio one 70. i prvu polovinu 80. godina kada sam ja odrastao, kada sam vaspitavan i kada sam odrastao u jednom sistemu koji je sigurno mnogo drugačiji od ovog. Ne kažem da je bolji, ali mislim da je mnogo drugačiji i da daje čovjeku mnogo toga više da pokaže i uspije nego ovo vrijeme u kojem jesmo. Pa ne postoji ružna i lijepa istina, ne postoji ružna i lijepa laž. Ili je istina ili laž, uvijek biram istinu. Pa uvijek kada nešto radite, pokušajte da to radite s aspekta tog da očekujete da to drugi urade vama. Ako je to ispravno, da to uradite.